takmičenje na prvom mestu. Velika zahvalnost generalnom sponzoru X-Plod Nutrition, molim izđena vino predstavnika da bi zahvalnicu. Zahvaljujemo se Šumadija apartmanima, također molimo da izađe na vinu. Gospodinu Lepomiru Bakiću, Sport Nutrition. Stage System. Šoma Dušan, Skrovan Ćuprija. Kafe Viktorija. Icarus Investment Group USA. Bart reklame. Mili fotograf. Samogoksi, da li tu negde? Sanja Nails Beauty and Care. A ajmo gdje naš gosti. Sanja Nails Beauty and Care, da li ima nekog od predstavnika? Fitness klub Extreme Gym Blace. Extreme Power. Pizzeria Maestro Zeka Ćuprija. STR Ivana Plus Ćuprija. Apoteka Pinus Ćuprija. Brzan Plas. Samostalna radnja Ljoca Gornja Mutnica. Teretana Arena Paraćin. DO CNN Aleksandrovac. Fitness klub Tristra Aleksandrovac. Laguna Dance klub Jagodina. Posebna zahvalnost medijskim sponsorima TV Pomoravlje, Kopernikus televizija, a jedan veliki aplauz za naše medijske pokrovitelje, bez njih ne postojimo kao Sport TV Pin i Ćuprija Press online. Još jednom hvala u ime organizatora, u ime Saveza, hvala još jednom sponsorima, molim jednu zajedničku fotografiju. Hvala.